omwene nakale pamwe nave. Etumwalaka kohulo yomungenge womunda. Eitavelo letu mu Kristus olafa okufikama kokulolela yomungenge womunda. Okanifa ashike elitulemo loye kanini mu Jesus otaku etifa uweko komungenge womunda. Punanga eyooloko mbela pokati kawu tawu kohulo yomunda molwa epuko linini elininga nawu teliumbile pedu oshiningila wina. Aveshe ngenge tava fiki pedu itava nyanga kukapombela. Ano oshonga ngenge opena utadiladile eli meitavelo nelikotokele mwene akanife elitulemo mu Jesus opo wahaweko. Ekanifo linini lelitulemo mu Jesus otali pula omwenyo woye. Inatuufanenwa monele youdano nokuli kufa omaulya kaume. Fye otwaufanwa tufikame komuulo womunda opaitavelo. Ngenge ashike atukala twamanamo nokulitula mu Jesus mukeshe tuu shimwe atuningi. Ovanhu vaufanwamo veli woololelwa, veli kalekelwa, vangushupalekwa nova wana okutunga uwamba wa Kalunga. Ouli tuu wafikama kokulolela yomungenge womunda? Ouli tuu meitavelo lolela eli weli kwatelela ashike mu Jesus? Ile ouli naava vafikama ponele yalalakana pokapale koudano? Omwene nekuyambeke.